plato tang hian amhai thau zawk emo angai ang chiah khan omle ol em em ani ma kan son lo wangin kan rilru a hnuala dai thian omzia nei lo tin kan be donga kaming chu Daniel zui tluanga ania weight loss tumin kanin daita exert kan la weight kan han loss ma serei fe kan kal nuwa kan weight loss kha tang tlat mea kan be dong rum thin ni engwange kan weight loss ang kan tan thin engwange weight loss hian tan chin nei ti kanin ho don ni achan ber chu plato antia omzia chu itaksa khan ngaya alo nei emo itaksa khan idai le exercise mil khan itaksa kha lo in siam rem ani hei kan taksa hei ka itaksa khan hei ka taksa dan ngai lo tin a dap mo ngai nei kha lo tum char ni ngaya omlet le emo kha kan metabolism in alo adap lo tum char metabolism jung chai na kina topic thanin chiang zokin kan la sei don ani he I weight loss tum ngat ni chon plato hi thleng ngi don ke ngi puin ka lo thleng to ni plato chung hi thlani atanga thlathum te po theini diet exercise in thada phe chon plato tang hian amhai thau zawk emo angai ang chiah khan omle ol em em ani ma kan son lo wangin kan rilru a hnuala dai thian omzia nei lo tin kan be donga ama aya I weight ngaya khan omle ol em em ani metabolic rate aniam tel thin mo kan in daita exer kan lakna sat po le kan metabolic rate aniam thin NT 900 10% body fat percentage kan loss yan kan metabolic rate 15% in aniam theni mithiam te chuan an ti ni kan taksa lo in siam rem vezel kan ti to kha metabolism chu thil kan eitanga kan cell sang in chakna alak lu mo manral alo manral dan kan selina lo manral dan soina kha ani berani engtin nge kan ti ang plato hi kan thleng don kan ti to hen ti kan hiang ti tun huna hian kan en ho don ni heng an huaya kan sei tur te hi apoi mo em ani ama sabera chuan di diet kan sei na sa kan sei ngun to diet kha poi mo ni I calories lak lu kha ian fiangai ni mo calorie deficit in omem isiat lo lai khan caloric surplus mo taksama mo ai tam kha ilo ere le reng to em I diet en no nangai ni ye dan ngai reng ani chon calories zanga vel talin ti han ti niam le lamo chu chuan a puyang chemo ato ta chuan workout intensity le volume mo workout emo exer la chin ini chuan weight ti ri beltum la emo repetition za te ti sang la chu fitness goal a zira ninga entinan bodybuilder anga train thini ni chun intensity mo ri lam te kha isan chho zela hypertrophy kan ti te kha I thlena ngai don ni progress mutur chuan tin workout hun chung volume te po isan ngai ni darkar khat workout thin ni chuan darkar somtum ten kha workout hun chung han san namo le gym kan kal hian workout tura kal le ti lo chuan phone khoi na na mang ral thak te thin tin ne in biak na hun man ral thak the om the ni mo kam mu fo ni chu wang chuan exer ila khun chung kha hlok theng berin mang thirang che fa ke po ka dong thin phone call ka dong ten jima koma na kina milo bele don he ti hen ka chang nei thina ka chung te pe chon minron biak reng in jima koma ka ti chon I gym zo ka in bedon ne tin anda ngal thini chu tiang khop chon ka workout thi ka respect ani ti an sia min respect min za pui ni mo kan workout chung hi kan ngai pui mo em turani tin ka weight loss journey lai khan ke po platon ti ka thleng ve to ni tiang khan le ka thleng ring apps lan chak si khan ma se apps lang lo tok che khan ka tang re ani mo ta chuan video danga te po ka sei tong khan weight training ka nei zo hian
treadmill a emo cardio trainer a ai katlan zia tiang khan amar chu plato ka thleng ti ke in hriat che khan a machine a tlan mei khadu tok to loin ti khan gym zo konga katlanin ka kal thin ni mo a kulikon trubong kon hi zan rea hen wak thleng zak zak chang hi ka nga ani chu tiang chuan in mental strength point tlin kher lo nga ka recommend lem lo ni ma se ka soi tumber chu a aina sain I calories manral kha I calories kha manral tumro ti ni thil poimo kan riat tel tur chu nutrition hi kan ngai poimo turania antinan high protein diet mo protein sang theng ber kan 18 tur ni ani lo chon kan muscle siam thatu mo amino acids kan ti kha kan taksa in amomo to ka amu don lawa chu chuan kan ti rol muscle kan chan pha thei ni mo kan weight loss journey chung khan 2 gram per body weight mo kalalu deng ni tuite omti chutra thin reng ka mu theng ang kha chu ika poisa jong noi kan nei jong han ke invest ka thin ni 2 gram per body weight kan ti chu kg som sari ini chuan 140 gram protein ilak lu angai ni chu tiang zen 2 gram per body weight kha kan ngai poimo tur ni nutrition to ta chuan rest and recovery taksai ti rol khai workout khan iti thlera iti chia chu ti rol thler te chu rondamin ti rol chak zoka aron siam ta thin ni chumi tan jong kan taksai and dam recovery ma mo ni tin thathum chung regular takini workout to plato thlenga in sia chuan kar khatte po cho san mala poilo ni short rest le long rest theinga long rest one short rest chon da kar sari tal limutling thinem ni tin mo kar khachung ni khatal li taksa recover nan huni pe thinem ti te huam theinga adot le long rest chon thathum dana emo kar khadana rest emo ni som panga thlengte po aniang he long rest sen I taksa khadam fel turin na siamnga tin iril ru leng to na te po ati thar don ni ril ru thar chon chakna thar le chou phur na thar kan nei na sa thi na ni ti kha tun huna ka video tanga karon soi the nia tin weight loss lampang kan soi char to hai request weight gain chungchang request po katong wala tiang khan tuna po ke hi weight gain tum chara malampan me kania chu entingem fats gain silo hian muscle mass se kan gain thiang tiang zong te kha ron soi chho ka tum le don ni ti kha kan ron soi du ni amilo clear sakawangin kalo me